Kenya Junior. Jeringoria nekege goto maundu kirorero giitura athuri atumia na ciana gutiri utoiritwa riakwa gikuyu-ini eriro gikayana makona umenye nino menako kwa moria kongekora kwa mukiri-ini kuorire tene wendo witu kiutwa tanuthu unagire uria wothe urenda wagivao nginya wabinje bata mundu ni oime kindu gwakwa gukiana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo fea ni mbei ya kimande. Munyandi wandira taitumbe ongurura yorota bombo wekaga uria wothe ukwenda na ndigana gukuria kiuria niki giki mwenda uheagwo ini Kenya wita ngikuhe mwenda ngwenda we unyimburire nigetha njikarage njuru wendo witu kiutwa kanuthu unagira uria wothe urenda wagivao nginya wabinje bata ni mundu oime kindu wamba gukiana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo fea ni mbei ya kimande. Kenya wito Kenya Madam Rose mabataro makuhe munyandi gutirio na rimwe itahingia makuna we wimburi yarania iria kuaga ona rwanio tibesa Kenya unye itare ogima mwende sawa muci witu ithe tutiria songi-ini kigiki wagaga gwakwa wendo witu kiutwa kanuthu unagire uria wothe wenda wagibao nginya wabinje bata ni mundu oime kindu wamba gukiana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo fea ni mbei ya kimande. Mheshimiwa Jogono wa Juja iya Saimo online na tondongo na wenda witu kona riu na mani muthiru reke mwendo nie ngurekererie witore na nie nditware no kiria ni mwendo ngwituria ciana citu ciarite nawe ucitiga irathi-ini riakwa ndiko ndikareo ni thina wendo witu kiutwa kanuthu unagire uria wothe wenda wagibao nginya wabinje bata ni mundu oime kindu gwakwa gukiana githinjiro kana vitenji ya matatu mundu wothe urenda gukuo fea ni mbei ya kimande. Ureithi wa kwero ya weroyo alisente